V Ljubljani letos gostimo konferenco o samodejnem razpoznavanju obrazov in gest. Nekako smo zbrali oziroma se je udeležilo konference okrog 250 ljudi iz celega sveta, torej z najbolj uveljavljenih univerz. Pa nekako konferenca vključuje razna predavanja, torej strokovna predavanja predavateljev, posterje. Med bolj zanimivimi stvarmi so pa tudi demonstracije prototipnih tehnologij, ki se nekako lahko vidite tukaj v ozadju. We have here is a real-time face swap, and what it does, well, you can just change in anyone you'd like to be. So what happens here is the computer automatically finds the face, and you see it here already. I just became Bill Gates, and well, I think I like how I look normally better. But as you see the model there in the right corner, we model 500 points in the face, and we track them in real time. And using this 3D model and modeling the same, doing the same modeling step on the other face, we take his texture and warp it onto the shape of my face, and then you get these kind of results. So it's not necessarily very commercial. We use this more as a showcase to demonstrate our techniques, our modeling techniques in a fun and new way. Torej, kamera, ki je vgrajena v ogledalo, je namenjena spremljanju osebe med vsakodnevnimi opravili pač v kopalnici in tam pač programska oprema detektira obraz osebe, ko mu nekako sledi, osebo prepozna, pa poskuša prepoznati tudi čustva, ki pač oseba izraža. Aplikacija je bila mišljena za domove starejših oseb, kjer bi skupaj z ostalimi senzorji pač spremljali vsakodnevno življenje teh oseb, ki mogoče rabijo pomoč, da lahko še vedno sami živijo. Basically, in this demo, the participants are having a conversation with the robot, and there's also a camera looking at the face of the participant, and the goal is to estimate, to predict the personality of the participant. So we have like various personality dimensions, like agreeableness, how agreeable the person is, or extroversion, like is it an extrovert or introvert person. And the third dimension we display here is neuroticism, like if the person is neurotic or not. So obviously this is a very initial experimental work, but the long-term goals would be like various. For instance, in elder houses, nursing houses, in the conversation, well, now, yeah, to assist elderly people in nursing houses, or like in education, for instance, for autistic kids, to assist them because they have like emotional difficulties while learning, or like in the receptions of museums and hotels, to have like a more friendly and social robot. That's the long-term goals of this very experimental initial demonstration. To, kar vsi poznamo, nekako je sigurno Microsoftov Kinect. Torej, Kinect je ena stvar, kjer je računalniški vid prišel pač do neke komercialne uporabe. To pomeni, ljudje so bili sposobni z gestami kontrolirati svoje videoigrice in to je bil eden največjih, recimo, komercialnih uspehov računalniškega vida. Drugo so pa mogoče zabavne aplikacije pri mobilnih telefonih, kjer lahko se igrate z slikami svojih obrazov, z drugimi objekti. Mogoče aplikacije, ki so mogoče malo bliže vsem ljudem, so aplikacije, kjer lahko različne slike lepite eno z drugo. To pa vidimo vsak dan na fotoaparatih digitalnih, kjer lahko panoramsko sliko posnamete. Recimo, to so neki osnovni principi obdelave slik oziroma pol tudi naprej računalniškega vida. Seveda, to je tudi ena glavnih tem te konference, torej biometrija, kjer želimo iz slik obrazov, ali pa tudi mogoče videoposnetkov obrazov, ali pa tudi drugih delov človeka, torej načina hoje, načinov gibanja, gestikulacije, nekako razpoznati njegovo identiteto. Da seveda te prototipne tehnologije, ki se razstavljajo tukaj, pač kažejo zametke tega, kar je mogoče, pomeni pa tudi nekako napoved za naprej, torej v kateri smeri gremo s tem razvojem in te stvari si tudi možno tukaj ogledati tudi med temi demonstracijskimi prototipi. In kako daleč smo že na tem področju? Smo precej daleč. Torej za neke omejene aplikacije ta stvar že deluje. To pomeni, če vi lahko zagotovite nekak frontalen pogled ljudi, kontrolirane svetlobne razmere, potem ta stvar dela. Če gremo pa na nekontrolirane stvari, kot so nadzorne kamere v parkih, po mestih, potem pa ta stvar hitro odpove. Tako da v tem primeru recimo biometrični potni list je ena stvar, ki bi se to dalo, zato tudi fotografi od vas zahtevajo, da gledate lepo v kamero, se ne smejite, nimate očal, vse ostalo pa še mogoče ni tako blizu. No, bomo pa kmalu tam.